Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka kenhun yele ka cricket jongka Rangkynsai Cricket Club kan yakun Pyrshah ya ka Combine 11 Laban Pyllun ha ka final jongka third Maitshaphrang Khasi League T20 Cricket Tournament 2025 balapanya da ka Khasi Students Union ka bansalong ha ka arpau terek unopra arajar apsan. Ka Combine 11 Laban Pyllun kala yorung sya ka final jongka ni ka lempung yele ka cricket hadien bakala Laban pelim ya ka Lausotun Cricket Club dah nyaw wicket ha ka jekhun jongki ya ka semifinal ka Bangkong ha ka sit hoding ha madan MCA ha pulo ha kani ka jekhun ka Lausotun kala mi madan bantin ningkong bat kala Laban kamai prapu aron bat hab no pra wicket na ka arpo ovar haba mi madan ban ketong ka Combine 11 Laban Pyllun kala kamai prapulai run bat hab lai wicket bat kala job no dah nyo wicket ya ka khusnam play of the match na kani ka jekhun la yodo Erich Emlingdo jongga Combine 11 Laban Pyllun ka Rangkynsai Cricket Club pat kala yorung sya ka final hadin bakala pelim ya ka Shibaka Cricket Club da arpun run ha ka jekhun jongki ya ka semifinal ka baar haba mi madan bantin ningkong ka Rangkynsai kala kamai shispa nyub khundai bat hab nyo wicket na ka arpo obar kat ba ka Shibaka kala Laban tiet tang shispa san phulai run bat hab no ri wicket na ka arpo obar ya ka bala remno da arpun run ya kana player of the match layo do Shavian bla jong ka Rangkynsai Cricket Club. Yes. Bowling. Maju poin ya, betul.